Okurugiirira kucondoza kw'abakugu kuruga omu kitongore kya Taso okujanjara kw'akakoko ka siriimu omu baana b'abaishiki abari ahagati y'emyaka 15 kuza ahari 25 nikweyongyera n'ebicweka 2 n'obutonyezo 9 ahari 100 wagyeragyeranisa n'obutonyezo 8 ahari 100 obw'aboojo abari ahagati y'emyaka 9. Aze kikwete ekyo n'okugira ngu embera zitu zituri mukati jenko nkabikiba batakushoma ushanga bazakuza nko mutawuni kuza kwiya baza ko mabara nkaga anga mushanga baza na kwetunda ko baba batine cyo gukora abandi mutawuni mu bino kwiya kurangu wabo ushanga baza nko mbiti yo kwitambye ubushambani abakwenda ngo abakozi batakorebera gukora ki akibara gukora cyo cybarekera batunga ki akagoko okusiga abozo bikozo mojo na yazayo na yanakorogo umuntu nchwaza cyakora ahubwiye kuza gutanga kuzo mu gikorwa cyose kumeretera yazo mu kabiri ko kutunga akagoko. Abahonano bagira ngo batireho enteekateeka y'okwongera kujanjaza omuranga gw'okwerinda okukyebeza hamwe n'okumira emibazi kurungi barikwejonesa eminyeete erikutuura n'akakoko ka siriimu. So kakona abgani no mutaiwe Fera Dorcent bona y'emyaka 15 18 baba barawo bintu so na opening up yatumye bichikunde besa kumura omubazi gwanje neki hazogo nawe no shangara kirabiremu sabanta twotoronze nturonda ba experts abatachetina kandi akakokabo kachendro mu kumanyisa no ba examples abandi bari bataye babo toka government ili ngokusoka ukola enteekateeka bano bakansalazi basomesebwa batya okulaba abafuluma mu masomero babeere gye bali kubanga luli yali takiteekako amaanyi. Oihireho kweyongyera kw'okujanjara oku babaana barikukwatwa akakoko ka siriimu barikuzaarwa bakyendire okurugiirira ha ripoota n'emwe. So omwana yatakakize mwaka n'ekicweka tutakamukebire emirundeena tukakugira ngo omwana tagine ki tarukwira yeka kukusona gakore ngo yasike emirundeena aha mwaka n'ekicweka twamukebire ogwamuheru twabona kumusiibura. Imani ngira ngo mwe ntakakira kugira ngo turware tuheze egyo myaka abantu twirinde abantu omuntu yayerinda obushambani umuntu akerinda endwara ezikureta emiringo yo kubasa kureta akakoko ka siriimu kandi wamagara geni gagarije kukirana n'ogo waza hambazi okutaha emiringo yo kukinjira okujanjara kw'akakoko ka siriimu kurabira omu bitongore bya gavumenti hamwe n'ebyo ebitari bya gavumenti okwongyera emishomo hamwe n'okusiga obuheereza bw'okukyebeza hamwe n'emibazi aha bantu nibimwe aha bintu eby'abakugu barikugira ngu biine kutiibwamu amaani. Aha bwa TV West ndi Akiza.